Salan tecaan itu tegi ampung. Ampung. Ayun, sangkir tau nga. Deko klonto beu. Sala lonto tanar sangkir buki. Poromla cai di tega. Kuluta koso tang sa comong situ. Poroma tito nga tadian kalione mo sedami ya umat serani uga palong ata kok. Jadi ya gula da ucap dami sangge dumat serani one paro kumpam paro kito do neko tendeng de tuka mesegami neko joren tuka kue nakat saya di temo warma ngrolon kali tet mori gale jong kue bilang beot kulit bati to ngagutoi bamo seramu ronya kaeng kilo kaeng golo gitu kole ngasanga rontonga tanah linoho. Iya. Cuma kayata gitu kole ya. One ya lonto golo one ya ngasang kaeng kilo dan. Yeah. Oke, dut kules buat coba menggo du cekenga truk tai one gereja apa dua antar persembahan. Ke pungunnya apa nih dua Natal dulu asmoria Yesus pak. Coba gue torok nah ame itu ya bilang kita ba pedang revanga toto tomboa camping amoria vovo one tahun misalnya gitu. Mungkin ngaceng apa itu. Aku coba cara gue valen lah pak. Pastor itu ta pimpin takun misalnya gitu. Itu kayak pikiran. Yuk. Jadi ya dua cekeng Natal lah. Yo. Ay duhu Natal ko ngasang gaya loas cai meka baru. Ita anu ciang ngasang meka baru. Sehingga duhu itu ga teman ga torok tayan gaya ngopa unaka. Unaka. Iyo. Coba kira-kira apa nih? Misalnya ame resmi gitu bukan? Coba kira-kira contoh. Ya dia duhu ngoa torok gitu ga. Yo aya masih ngago etiobo. Yo. Emedakun go etite tetap di caro mori na ngaran ay rorontoin serani ko dan telu leden canggu kita. Suju agu naring lami mori. Ay onel itu pongko ogi. Onel soho boga nego tenden de tuka meseg. Nego joreng tuka kue. Ay tane ciang ngasanga mori Yesus. Mori sambe kulit bati to ngagutoing sangke dati serani one ya temutan alinoho. Jadi ya salan tecaan itu tegi ampung. Ampung. Ayun, sangkir tau nga. Deko klonto beu. Sala lonto tanar sangkir buki. Poromla cai di tega. Kuluta koso tang sa comong situ. Poroma tito nga tadian kalione mo sedami ya umat serani uga palong ata kok. Jadi ya gula da ucap dami sangge umat serani one paro kumpam paro kito do neko tendeng de tuka mesegami neko joren tuka kue nakat saya di temo. Poroma ngrolon kali tet mori gale jong kue bilang beot. Kulit bati to ngagutoi bamo seramu ronya kaeng kilo kaeng golo gitu kole ngasang lonto tanah linoho. Iya. Cuma kayata gitu kole ya one lonto golo one ngasang kaeng kilo dan. Jadi ya kesuaan kolega ya nego nerbang nang ngasang tegia naka cuma ngite beli dah. Porma jiwalu makan cai dani kuelite benta bacur. Neka cuma dungkau nemosi neka kepala cala. Jadi ya itu pengkerolong ka ma pastor. Aitet mori ridang ni tenga sa vivir mi pis 15.
Rawan dami sange du masrani one mai paroki hobli. Ite tenau patut kutlelir keng situ kudu tombor ngasanga ku condo sangger tombor situ. Terwengkanang lamia kamping ite ngasanga ma pastora tawintu kagua lonton bongkok paroki. Kopok. Itu po gitu. Du Natal. Du Itu Natal. du Natal itu. Eh. Itu. Coba valen ya misalnya contoh valen namanya kita Yo. tunti kolelisnya. Jadi valen Dia dia atau pastor itu, sering tuang. romoge wiketa. Terima kasih. Jadi nego warwan dite patu tagunaun. Nani nguliga. Porum camca mati. Yo. Ngaji ya one compang altar morin ho kuduta tombor sangger taunga. Condo sangger tombor dite kuduta elang kamping muri dewa. Terima kasih Ron. Itu kayak wale di kan. Oh itu ya. Iya, itu buat dua Natal ya. Namanya Pasca ya. Oke. Pasca. Pasca kan pisah dah. Ma minggu dan daun kau mas. Palma, ma Kamis Putih, Jumat Agung. Cokol sego itu. Cara boleh kau itu situ. Palma kan mungkin tombol itu. Cokol bebas tombol. Pasca aja ya. Ono minggu Palma daun-daun. Pasca mulai daun-daun. Jadi cas kali ya. Pembukaan aku itu pribadi aku lo mori nagu ngaran mori krenganak mori krenganang lu itu pun telu lencang lu ket ini poli caror situ ga itu pun tombo kalau hadir karena telu lencang itu caror itu dulu rincang itu cain itu pun ungkap tombo apa ga tegi poli tahu nga tombo ya tegi situ ga kampung itu po gronet tuan pastor ga mori item bidang dah selama kita goet khusus namanya minggu daun-daun tadi itu ya bawa kafe apa kita goet khusus nih apa kita ya cowok tombon khusus teman boga ya daun-daun daun itu kan pesta meriah bangun apa ya Yerusalem cowok selama goet aku dulu kita manik kuna na go naun pa ku chao tahu sangat haifa untuk tanam manggarai bahwa intinya itu cas kalian gerolo tapi ya semua ya goet so tetap kembali oleh tema coy tema ya 4 minggu daun-daun gitu medaku itu yang pertama itu tegi ampong itu kita hemong itu kita larin cain kut caro mori nagungaran mori krenganak neng luka itu tegi ampong itu lenga politik ampong ka tegi berkat iya tegi berkat one ya kaeng kilo one ya mose hambor one paroki one deo one dan tetap terakhir nih tega kudutan kicasar wang situ ga Pak Ungrone tuang condo sama pastor aite bibir nipis semuri lite kita sa elang kamping dewa tombong klebo terweng kanang hoar wandu masrani onu maya parokia baik sudah terima kasih ya lah tanta patih itu na kasih torok kata ya apa ngasang takum misang geluk namanya Natal ga gua Pasca itu sebenarnya ada melaju itu gambaran umum jadi mungkin itu poin-poin kecil so boga sutko ya boga ngancenga tuntila tangger musim kita du cekang imbi lain kutba podo tomboa one bongkok de moria bo itu kayak nganceng dia apa ngasanga taya itu apa tombo balik dia alatan itu yuk